Gotovo četvrtina Prijepoljske opštine je zaštićeno područje. Specijalni rezervat prirode Kanjon Mileševke, predeli izuzetnih odlika Ozren, Jadovnik i Kamena Gora i spomenik prirode Slapovi Sopotnice. Sve posećeniji zbog netaknute prirode, gostoljubivi domaćini Kamene Gore i Sopotnice okrenuli su se seoskom turizmu sa oko 200 ležajeva u ponudi. Najstariji i najpoznatiji stanovnik Kamene Gore je viševekovni crni bor. Bor zapis, svetinja za meštane, nepresušna inspiracija posetilaca iz svih krajeva sveta, ovekovečen i na filmu. Bila Munika, bio Kusturica. Bili kaže Kusturica, ko sam god išao, ljepše mi nije bilo nego u Kamenu Goru. Ja odem svakoga praznika, pomalim se Bogu i poljubim bor i tu može biti nekada da je i crkva postojavala. Čuva se svaka njegova grančica i šišarka, a kako bor, tako se čuva i svaki pedalj ove visoravni na 20 km od Prijepolja, oaze za aktivan odmor. U ponudi je komforan smeštaj u objektima koji čuvaju tradicionalni način gradnje, a sve traženiji su i kućeri, čobanske kuće. Bukvalno osmišljeno tako da kućer bude spavaća soba, priroda da je dnevni boravak. I većina njih koji dođu na Kamenu Goru upravo su željni ovog mira, tišine, svežeg vazduha i nenarušene prirode. Gora iznikla na kamenu po kome i dobi ime ne čuva samo legende ispredane oko Svetog Bora. U njenim nedrima je i preko 100 izvora zdrave i pitke vode koje uglavnom nikada ne presušuju. A od Kamene Gore preko Lima dah oduzima gorska čarobnica Sopotnica. Reka za koju kažu da ne teče nego pada sa preko 1000 metara nadmorske visine uz zaglušujući huk žureći ka Limu. Ovaj spomenik prirode baštini spomenike materijalne kulture, vodenice i valjarice koje su nekada davale život ovom selu, čiji su prvi gosti bili planinari. U Sopotnici je danas i Nacionalni centar za obuku planinarskih vodiča. U zaštićenom području postoji negde oko 180 km uređenih planinarskih staza koje smo markirali, izdali smo i mape. Naravno, u samoj neposrednoj okolini ovih vodopada postoje 2 staze koje su izuzetno posećene, mala i velika. Non stop imamo ozona, da je to neka prava prirodna hiperbarična komora. Pa svi oni koji imaju malo stresa, dobrodošli su. Svi oni koji imaju malu decu, i oni su nam dobrodošli. Počeli dolaze i ne samo planinari, nego i turisti koji su došli tu da provedu neki svoj odmor, vikend, produženi vikend. Osim Sevdaha kraj Slapova, u ponudi gostima su i branje lekovitog bilja, sezonskih plodova, splavarenje limom, izleti do manastira Davidovice i Miloševe, čiji je Beli anđeo, sigurni su meštani bdi nad, kako kažu, rudnikom lepote Sopotnice i Kamene Gore. Ne znaš da ćeš reći